Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Temaşavanın heyeca işte demek menaber da bu bernama xwe dîsa pêşberî wene rojevû siyaset ji vê heftê de dîsa wê her hefte buwara ve li ser mijarên rojevê de em xeber didin mêvanên xwe re niha di rojeva Türkiye û rojeva Dunyayê de mesela herî mühim di derbarê mesela Suriye'de li ser İdlibê hinek em bêjin plan têne çêkirin Rusya, Türkiye û İran wê derê dixwazin çareser bikin mesela İdlibê lewra tamamê Suriye piştî 6-7 salî ku xerabe bû İdlib niha di destê muxalifan da ye belê Rusya û İran qîma xwe vê nayînin Türkiye jî li dijî Esad wekî ku hûn dizanin siyasetek daajot niha ji bo İdlibê çareseriyek digerin em dixwazin piştî demekî ku melserê xeber nedida lewra mesela Sûrî neweka 2 sal berê 3 sal berê ye niha hinek din jî kevir rûniştin el ciyê xwe her çiqa ku pirê xelkê Sûriye bi milyona koçber bûn bi 100,000 qetil kirin hatin kuştin belê niha li gorî çend sal berê mesela Sûrî hindi jî sakinî çêbiye û niha li İdlibê jî ihtimala şer heye lewra Esad û em bêjin Rusya û İran piştgirî Esad dixwazin wê der dîsa bi dest bixin lê belê ew der wekî ku me got destê muxalifa da ye Türkiye û Rusya li wê der garantörin li wê der dixwazin tiştek çareseriyek çê bikin mesela İdlibê îro wê di rojeva me da be li hêladin temaşavanên hêja arastî Sûriyeyek din jî heye li pêş me ew jî Yemenê dewleta Suud bi hevkarên xwe re bi alîkariya Amerîka re bi awayekî dijwar bi ser Yemenê ve bomba dibarîne û herodro sivîlan qetil dike wê der jî dîsa wekî Sûriye qetiyamek mezin heye em dixwazin Yemenê jî dîsa têxin rojevê û serê xeber bidin di dawiyê de jî em ê vegerin Türkiye ew jî mesela efwê MHP beriya hilbijartina giştî jî li ser kesên di hepsa dane ser mesela efwê xeber dida niha jî di rojevê de dîsa ev mesele heye ka mesela efwê çi ye lazim e cewabê kirin ihtiyacek çawa ye ji Türkiye re yan jî ku efwek derê jî lazim e ji bo kê ev em bêjin rastkirin bê çêkirin em ê înşallah serê xeber bidin em mêvanên xwe textîmî temaşevanên xwe bikin nivîskar Eyûp Hankaya stûdyoya bi me re xêr hatin ser çavar hatin خیر خودی لبه سلام خودی سر ناظر بودم Xwedê ji razî be endamê saziya civakî Seyfettin Gündüz gavekê din wê ser Skype'yê de bi me re be ew jî wekî stûdyoya me pê re xeber bidin û hukuknas Yahya Turan jî di qismê didiya de wê ser telefonê derbarê mesela efwê de xeber bide bi ji hêla hukukî ve ev çiqa mümkün e û lazim e çi bê kirin lewra em dizanin di hepsê Türkiye'de zindanê Türkiye'de gelek mağdur jî hene ew jî înşallah em ê ji Yahya Turan bipirsin mamoste em di derbarê Sûriye'de xeber bidin arastî wekî ku min serê bernamê de jî behs kir demek dirêj em ser mesela Sûriye xeber nadin ev ya erê tiştê ku bûn bi 100,000 însan hatin kuştin bi milyona koçber bûn qismek pir zêde li Türkiye li Lübnanê li derdorê Sûriye bela bûne li demekî em serê xeber nadin ji ber çi ji ber ku ew kesên ku dixwestin Sûriye tevlihev bikin her dewletek şora rêxistinekî çêkiribû li wê der û piştgiriya wan dikir sîleh dida wan arastî dewletên emperyalîst jî û dewletên em bêjin rojhilat jî wek Rusya jî xwe li wê der bi cî kirin piştî ku muhtacî yan jî em bêjin wezîfa wan rêxistina qediya niha ew rêxistin tinin li holê ji xeyrî PYD em bêjin yani IŞİD hinkî rêxistinê din hinek muxalif li İdlibê hene û PYD ji destê wê de qismek cî hene kevir hinek cî xwe rûniştin e lê belê ev jî mesela Sûriye jî hê jî meseleyek ku xwên JT hê jî birîna wê dere em ser xeber bidin mesela Sûriye çi ye niha rewşa Sûriye çi ye
دائما حقیق حلال کی این کار وقت دلیم خرابه چون کی درد به درمانه بی حقیقتا جواده سال بری از شوم سوریای وسیله کی چند روزا من کی دور ما مملکت برچه خود در باز کر ایسانی ویش ترسا نویر بود خبر بدانه یعنی از سخنتی کی مثلا سوریای ده بود مروز آن و اویاد زمان کی نیست اوی مصیبت کی به سری بی مملکت هانه یعنی حق مرتر مرو ایسانی خواه آقا بترسینه و که بنی باسخیه باخصوص کردستوری آجی معلوم شخم کمل که وانت نبون یعنی بله صحرا کی لخونتا کی سوریای دوسا ممول دای که معلوم چند کلمه عربیه مهی مین که عربی خبر دا فلان ما مذکر بالیم دا ناین و مذکر نواب دا کرمانجی خبر دن و مگو بلا کو جاور دا مهو کدی هم اوسا کیف و منهاتو لمن توبون تشکی مگوش دیار بکریم درد خوش ما گوتن بله yani bir derdi bahava ki ruki derketana maalesef derketçi ya insan-ı mazın ifade mazın de ben nasihat-ı mazın li insaniyet etken gotuna ki mevdudi rahmetullahi aleyhi tebiramın de be devlet ki da eğer zengini dil rahat huzur hebe para mazın devletiye ve sıkıntı dert kül sıkıntı birçitiye ve para mazın devletiye yani وان هنگی انسان اجبر که خودی نناسن لگور عقلی خواه پچوک خوازن دولت سو خو اداره بکن و مالسف نابنه سری یعنی پر دولت ها بیاوی مالا خرات کن یعنی لبرمه عراق وساکر لبرمه سوریه وساکر لبرمه خودی گناه عفو بکن معمر قدافی وساکر یعنی هب قوا کمرب وان مزد که یعنی پر شبیه هبن یعنی به ازم که ازم ya İbrahim kötüydü de malum yani 124,000 peygamber hatine hakiki dane peşeme gotiye masab çave rahmetullahi meze Xuday nasip kır. Bu ya ve idare etkin bir ölçü ve prensibi ve hemen yani tabi bir Türkiye'de bir kerameti kendinden menkul yani ne bece ezm evhabe maalesef bir mesibeti teseri merif de 2004'da da Bagdad konferansa İslami da sa kısmet bu dora haberdan atamin ya mego az şaş mame divan serseri Suriye'de yekçi mego Urus edine İran ve edine jivi Esad hal yani çavi memleketi hal bir hali gerçekten bir vicdanı خوب aklı خواب نمیشن به vicdanı خوب و عدالت ilahi insan düşmanı şüphe icabına ki kuvan sıkıntıya merbine seri memleketi خوب fakat gavak telgorani tedid bir sistem beşeri yani bu akıllı insan bxazi memleket sevki idare bki ve lavar askeri garip dert kevin işte bu akıllı trene fakat gavak beji Xuda evha gotiye insan kefe tefekkürü Xuda gotiye serçava sersera fakat gorani kefe xud kanuna derxi و ترای memleket sevki idare bki tlav çeki ne mümkün ki başlar ki kusabiyana icap nedir Xuda subhanahu ve teala van Resul'a bir şeyle seriye dünyayı yani. Bana tecrübe emri Xudayne yek seri emri biya. Ve duacı yani devlet gerek je perskeri ki hem godari halkı xud ke ve Kur'an vici kanun xalaf çeke. Mesela ben soruna ki memlekette de zaman rahmetullahi aleyhi be devlet be ana terzivi viyavaya دسمتکی دن خوشی که هیا ناچروی داره تکو تکو بنخوش را خبر ناده گوداریا و نا که کلگوران نخوشی و ناچته بنفسینه چادر الجی که کتا ملاتی چه دبی حیران خوشی که دبی عجبه درمه چیه دبی ولا اوای اوش گناه خورشته که درمسینه رشته باد لوا یعنی بلکه نخوشی دازی دترد که انا حتی دو پیر فی مملکت مدد داهی و سقطی اوهات نبود یعنی جناب اردوغان خودش راضی به غیرت کرد گازیوی مسئله حل بکن و مسئله کرده انشاءالله تشکی صافی بکن سوای ورده و دا نیشتن برای خودی چهار سر چی ببیانی یعنی وان دولت ها وان دولتی که خودی ناسنا کن پری وان پرسگری که وان شبیه هفن حقیقتا چونکه هایواز ملت وان تونه چه چوتنه انا مثلا hemen هموجی پارلمانتی وان هنه وکیلی وان هنه فقط درد اوه که وانا قوات چنل بداری جبونی حساب منفعاتی خو او درد ملتی نبنا مجلسی یعنی مثلا واید مملکت مدا پرسورن هنه
em darin milletvekili xwe dibêjin heyra van sonra bawakî se safî bikin yana meze daha musîbetê girantir bêne serê me. Yani Suriya maalesef dedi bavê bir Esadî jî Hafız Ezad ew jî mervekî zalim bû dünyakî îsan kuştin uzun müteheda kir nava ardu azman teşekkür ev cihat dersine da piçkiya wa hinki niv umidekî da ve o kay teklîvî Türkiye bevra çêbin hinki kanûnmanî xelef çêke parî ki bîna milletê firad be fakat maalesef van sistema jî gava ku ewa sal sera derbas dibin herê nav yek be jî bi hezara insan navê sistema da hene nikare xwe bigewrîne jî icab ke tewkedî yekê wê jî ortê wenda kir yani van insanê ku ji wê sistemê yani menfiatê dibînin ewana naxwazî icab bigewre velhasıl eğer çeva bû çeva nebû yani gerçekten ev ya hakikaten sıkıntı ki mezun ani seri memleketi xwe û qetişî başî nekir başarî wîjtine fakat bada xela bir Basra tedê gotine ki divê Basra xira bû hê naşino da me werne ser heqiyê lê bavê mada tedadine ser vê heqiyê divên vîsa xwe da kumil Bagda ji alema İslamê ra ew kir min arz kir مگویانی پشتی که اقابی شر و قوادی مملکت دا چه بو تهندین کاری وانی انسانا دعینی بیرق دا بنیجی تا بکسی پرچه رگور فدراتیف یاپی کی تسه بلگا بدیوان زمان لبانا انکی درد کنی اون پاری که ببین بلکی yani ev zulmü tada که لخلق سوریه هاتا کرن کی کاره به جبونا فلان تشتی بو جبونا فلان حقیونا حقی بو nikar be cevap etine birem yani zulmeki mezin derdeki bederman o xazib canı wan devlete ku anış xwa du cara tefekkür bikim je aman tişkabine ne serê xwe birem yani neticede memleket ki hakikaten ve gavi nüfus edu 17 milyon bun o ev kaviji bit çaviji öğretmen ki bireme bu mugo çaval wala notu penj ev kirada je el muhaberat el muhaberat de babı min المخابرات باوش اولاد باف ترسك فتنه فسادی کرنا و ملت خودی حتی کی گاویش بسر yani halbuki insana göre itibar ki ya mesela devlet amı millet amacı yani elhamdülillah jiya ders marifete ki gert yani na bir şey kodu Suriye'yi seri Suriye'yi gerçekten millet amacı ibret gert devlet amacı ibret gert digraji şahane baştır be fakat maalesef yani جبرت شيء نتشت بسوريا كتبان حالا أقريهم كذا بربط كذا بيانا شيء عاقل بون فقط أو عاقله كجابا جواه يبدور كذا وخدي بيراب كذا أو عاقل جد حب التنبون ده جار هي بري عاقله بلاش تينا سري مرم يعني جابا تو بيجي هر شيء أجل صافي بكم عاقلته حتى جي كجوي ده ناقرة برام çünkü insan جابا كتشكي ده برام سرهم تشتي كد بينا تشتي كد بيسته لكونا لم يحركت كه إبراهيم تشتكي تنابيستي وتشتكي تنابين يعني غير دي قورمك هي بيشه رجع عنجا خدي زانه جبروي مرب أمر خدا راد ورودنا وتوكل خدا عالم يجي إن شاء الله دولة بهذا حسكرين وبينا مرب درت كمان تقل مرب سبب مرب حضور يجي حياة عاني دبينا يعني. بله ما يعني مثلا سوريا حقته مصيبته كي مزنه. Debeli alema İslami naxasım devletime Türkiye ku serpiye xud sekinin u dizanın peşivanti ji milleti mazlum ra bikin ji xalqi Müslüman ra bikin yani Türkiye ji vê havayê da ji devletên rojhilata navîn ku em dibêjin pêştir e dengê wî bilindtir de vî çend salê paşîn vî çend salê paşî em xeber didin lêberê lazim e ser mesela Sûrî bê tefekkür kirin yani piştî حربي هردو حربي جهاني هاي كي وادي دو يمين كمرب لانجام حربا بنيره جوان حربا هري ايكو بامبيجن قازنج كريه و بكار دركتيه امريكا سبب silah فروتيه يعني ايرو silah sanayi كم ديفيجن يعني جسدي حشتي نوت دستي امريكا وروسيا ده تريجي دستي امريكا ده ملجوري جبريا بيغا خبر ده جبو کو سلاح بین فروتان جبو سلاح بین استعمال کردن جبو کو او صنایع او فابریک خوانی سلاح نسکنن لازم حرب هبن اف حرب شی هوا سوریه چند سال هم سری خبر دادم 7 سال هم سری خبر دادم به 20 تا بلکه به سری دا رخصتن هبون سوریه دا جهیل کی دا امریکا
silah ji em bêjin ji hêla Rus Sûriye re dişand ji hêlekî ji van rêxistina re dişand yani em vêya tev dizanin silahê Amerîka destê her du aliya da bûn jî ev ya lazim e serê bê tefekkür kirin ji bo yani pêşerojê tebliğa buna Bagdayê da kısmet bu ve ifade ji min istemal kir me got dünyayê da ev yatırım ki em dibêjin yatırıma silah xirabtir tiştek tune çünkü tu istemal nekî yatırım ki miriye gava tu istemal ki ya mal dare ya can dare yani ji ber wî tedî destnekî dersek silahsızlanma falan jîn ke da hat xeberdanê gerek bi vesîta edaletê evan silahê ku bîle sev bîle heq perê miletê telçe û însan ser rûyê erdê birçî perîşan laîlac û cîkî mêja mesela mêjin tedî ji bo çendekî berê Amerîka û Irab û Suudi Arabistan bi Qatarê da tirsandinê û bi 12 milyar dolara silah firod dayekî got ji wer hevek çekidek parasî filan gerçekten akasa xwe mesxere yani gerçekten yani van xoyê silah sanê ke bêjin wana insanê xirabin çünkü ji binî ku silah bê firotan gerek şer û qewxe û hala hebe û tirs hebe û serî erdê bêhuzûrî hebe cana vana dixwazin huzûrî were dünyayê û malesef merد بخیر garantiya vana jî NATO yani NATO jî ji vana wek şemsiyekî ve garantîkî li piştewan dinêz da kısmet ve inşallah ziyaret evka NATO'yu toplantıya NATO'yu tebliğ amında da mesela silahı ya mesela ki grana gere insan akajbuna silahı yatırmayana ki hayfe aybe kemaniye o roja kıyamet zimenu kara hasabı da kodu yani. Bale. Yani mesela Suriye arasti pişti ku em bêjin şerrê germ û ha ku qediya û inşallah ser İdlibê jî di heftê îlonê de em dizanin ku hevdîtina Rusya, Sûriye, Rusya, İran û Tirkiye heye li İranê ve wê mesela İdlibê jî bê şer û bê pevçûn bê helkirin lazım e êdî dewlet ser vê meseleyê rûnên dewletên ku xwedî wijdanin yani Amerîka na şu Amerîka karo eşevi ev devletin emperyalist karo eşevi evin devletin vek Türkiye vek İran'ı lazım kümü okudun berxo o seri haber bidin yani ve şerri çizme bir çıdame yani gavi ku bejin çıdanme tüşteki ne dayanmış o çizme bir perejme bir insanjme bir vaktjme bir düşmananti dame yani bana tabi ve seri haber bidin kam basa İdlib'e bikin İdlib'e şehir. Kek Seyfedin hangi nezi İdlib'e ve Kek Seyfedin eve gavektin. Müsaade bas karım becbi. Me kerem ki me haber bidin. Kek Seyfedin gavektin ve ser Skype'de evci bimara inşallah haber bidin nezi Suriye me gotiye. Kurban yani asas sevi yani eve soruna mezuna master soruna Kurdaya yani. Bale. Kek Seyfedin hazır e namuste. Evet tamam. Em dora gotine bidin ve me seri bir haber bidin. Bravo iki destek mi Kek Seyfedin ve mkhiratin şeva ve hoş. خير خدا به خدا جارتی به شفاش دنباش خدا جات واقع برای به که سیفدین مجارکتن مثلا سوری ani rojeve serem haber dedin beli be embejin ser mesela İdlib'e dem xwazin haber bidin le de qismi awil da me bawaki berfre li ser Suriye û heta îro çihat mesela haber da ون هنکی دژی نستری سورینه بلکه هنکی دژی نستری وان خبری کو جوی درتین مثلا ایدلیبه کاجمر چارچوبه کی کن چه بکن چیه نها چه سرتی خبردان احتمالا کو به آلیکاریا روسیا و ایران اساد لودر اپراسیون بکه هنکی خبری کتین لودر سلاحین کیمیوی هاتنه استعمال کردن بله هفته ایرانی دژی دیسا احتمالی کو به شر و پفچین چارەسەری کی جربه دیتن چه هی ایدلیبه بسم الله الرحمن الرحیم براستی ایدلیب نهابیه گریکا سوری yani ki ev gereka han bi sav salameti besafî kirin ez bawerim ew ê herema me ê Müslümana yani ê Sûriye Tirkiye ew ê vênekî fireh bisînin bes ji bo xatirê ku em fêm bikin ev Îdlib li çi havê de ye ew ewil li reşawê binêrin Îdlib
di navbera Halep, Hatay û Laskiye di navê sê vilayetê mezin de bicî girtiye. Laskiye çi ye? Laskiye barê ku dikeve Sûriyê li ser gemiyê li ser biharê di Laskiye daxilê Sûriyê dibe. Ji ber vê qasê heta ku İdlib selametî be Sûriye selametî ye. Di ticareta xwe de, di aboriya xwe de, birtişê xwe de. Wextek İdlib tengasiyê de be ji bo xatir ku di ser Laskiyê de yani ser İdlibê de malî Laskiyê derbasî Sûriyê dibe bi çaxê Sûriyê rewşa wê giş xirab e. Yek a du doya Halep ticaretxane a Sûriyeyê. Yani berê jî digotin wextê qala Halepê dikin digotin ticaretxanek mezin yani lo danûsandê mezin wê tê çê dibin. Hasılı kelam hem ji bo xatir ku nêzî Tirkiyeyê hem cî wî pir lojîstîk e önemli ye mühim yani giring e. Devê havê de jî Tirkiye jî pir lazim e li ser sekine û Sûriye jî li ser pir sekine. İdlib beriya ku herb dest pê bike nüfusa wê 2 milyon nêv hebû. Yani bacarekî mezin bû yani têraxa mezin bû. Tabii herb deket insan ji memleketê xwe deketin, ji bajarê xwe deketin, ji gundê xwe deketin qederê milyon û nêv milyon 300,000 insan berê xwe dan İdlibê. Ev çawa bû nüfusa wê bû 3 milyon û 4 milyar tiştekî wa yani. 4 milyon insan îro di İdlibê de cî girtine. Ev serê 6-7 sal e. Serê her dest pê kiriye. İca li gor ku qaynağek dijmetê gotin Türkiye çavkaniyê dijmetê gotin Türkiye dibin li İdlibê niha ev hayat-ı Tahrir Şam heye. Xwedêgiravî dewama Cephet-ı Nusra bû. Tabii bi Cephet-ı Nusra xwedêgiravî cewj dewama El-Qaideyê watê gotin li gor ku beyanatê ye têkiliya. Li gor ku Türkiye dibe li İdlibê 10,000 insan hayat-ı Tahrir Şam milîtanê wê hene. Li gor ek Sûriye dibêje yani em qaynaxê Sûriye çavkaniyê Sûriye dinêrin dibe li İdlibê 80,000 insan hene ek hayat-ı Tahrir Şam yani Cephet-ı Nusra. Tabii ev 100,000 yani net tiştekî hindekî yani helbekî pir mezin pir dijwar tê xuya kirin. Mamoste vê derezê sewalek bipirsim Kêk Seyfeddîn. Heyetü Tahrir Şam Türkiye çi xal ser wan em bêjin tesîr bandor dike? Çi xal Türkiye guhdarî dikin? Ez ê bêm bêdirî inşallah. Kerem. Ez ê bêm bêdirî. Niha heta ku bêda ku Tahrir Şam ava bibe beriya wê işte Ahrar Şam hebû beriya wê êdin jî hebûn vana bêtir têkiliya wan aboriya xwe tiştê xwe li ser Sûriye li ser Tirkiye ava dikirin. Yani li ser Tirkiye danûsandina xwe çê dikirin ku li Sûriye herba xwe devam dikirin. Ji ber vê qasê Tirkiye yani ew jî Tirkiye re pir lazim in yani Tirkiye jî wek ji wan re dayîk yani. Wextê Tirkiye destgîra xwe jan xut bike yani Tahrir Şam ew çi bike. Çünkü darû darayê giş girtiye. Yek adı doya Amerika dibe ki hebûna min ya Sûriye ji bo IŞİD'ê ji bo El-Qaideyê. Dibe îro El-Qaide tamamê wê migiş tafî kiriye yani Amerika wiha dibe migiş tafî kiriye hew mayê li İdlibê. Yani Amerika jî çavî wêleyê ku tekev İdlibê bi çavê işte way li hemberê El-Qaide ve li hemberê Tahrir Şam'ım hemberê vaname ku ez evê herbê bikim yani hebûna xwe a Sûriye bi vê gerê de. İda bi rastî Türkiye û Rusya lazim ki hêşê xwe bi serê xwe hê Amerîka neketî vê dira. Çünkü Amerîka ciyê ku dikeve yani tesîsê xwe yani üssê xwe lû tesîs dike. Îro li herema ku ciyê ku pêdelê heye ciyê ku Amerîka bi tesê pêde ketî 23 heb üssê Amerîka de heye. İro Amerika bi navê El-Qaide bi navê Hayat-ı Tahrir Şam ku tekev İdlibê em bawerin ew ê di sê hebê de jî li wê ava bikin. Ew ê tamamîle ew herema teke bin tesîra Amerîka. Türkiye jî ev îsal sal û nîv sale hêşî wî hatiye ser wî ku Amerîka ne dostê wî ye. Yani malûm ev herba a Sûriye ku dest pê kir serêkê wê yek Türkiye Amerîka bû Suudi Arabistan bû Katar bûn, İtalya bû, İngiltere bûn. Ku em teke sen malfere internetê lê mize bikin işte dostê helqê Sûriye dinêrin
Avana İtalya cevak çekirin 2012'de. Ev heft ülke civiyan Xdekaravi dosti halkı Suriye bun. Gotun emi esat bukul binin. Emi yeki gor dilefa binin veleri. Esas hep bu şirikatiye ev heft devleta dest bekir. بله Yani yeki ev çitaj berçavi medreve heft devlet buniyek gotun emi dınav xode yani hünüket dexin emi van insana bakın şu texin şuna esat evi van insana biyame bakın emi para bidirvan emi silah bidirvan emi her destegiriyon bakın da van insan tek şuna esat بریا که هدا پر آواب یعنی مستضعفات جمعیتی داخلیت نشان دا گوتن اف حربا نه حربا گور هند بیجن اوی بردوام بکه نهایتنده اساد نوک قذافی به خودیه نهایتنا اساد نوک اوی خودی تونسی به خودی یعنی اساد ایرو روسیا به چین به خودی وی هیه وانا اشکرتی ل اساد کن وانا دستگیر اسادن چقاسی وان بیاناتا dan hükümeti yani veçağı dışişleri kare der ve Ahmet Davutoğlu bu deve gotu goya o işte kundu bejin nakat serime yani go em haya pazar roja herin Şam emevca muhtemel mecahab kun go mahsabe gış kiriye go mezrame gış ayar kiriye me prewa ayar kiriye me silah gış ayar kiriye yani go haya pazar roja mahsabe kiriye ko em herin Şam emevca muhtemel mecahab kun tabi van fikr ve ramane birçok sivik yani dibe çakası akıl sivik dibe bar gran dibe. Hakikaten van aklı sivik o bare gran abdenlerin naha hakikati halaki oha idin kan jehal dekim gaş bin dekim inşa. İla ki Türkiye isal du salluha haybu Amerika ki Suudi Arabistan ne dostu evgelle Suriye'ye ne dostu gelle Müslümana'ye fehm kirin إذا نها كمية خدران بس يخبر دبي أمبي أجري هان شاب تفسيره يعني نها تركيا جبو خاطيك أجري لسوري هاتيش وتاندن كبتفيناش تستوي شبه لازم كبكه çünkü أو أجر لسوري نتفاندن خدا محفظة أجريك للجيران تبع بمراتش بله تكسر كدين هايبو بله وخبردان أخوش بيرانه كن أمي الاستوديو بقرن امی بحث هفته ایلونه بکن گاوه کنه می وی سوالی جوجی بپرسن چه احتمال وندوینن هفته ایلونه و چاره سری یک چوا به خبردان ل ایرانه ام گاوه کن جواب بپرسن ما مست بحث هفته ایلونه بکنم یعنی هفته کی ما چند رو بین شش روزدن اردوغان و هر ایرانی روسیا سرماسیه و شخوا ایران سرماسیه ترکیه سرماسیه مثلا ایدلیبه و چه به خبردان گفت تخمینه والا که کم گفتن با کالات به سوال جیران دبه یعنی اساس اگر که ایوانا جیران خواهی در کتانا بلکه امریکا و بلاشک قرالیت کجا به انگلیس و فرانسا و ناتلوا در سخنتی در نخسته حق وانتنه 10,000 کیلومتر دور ورن الوا در تشخریب تنتنه چکش خو جرحی بیم لده وانا فهم ناکن یعنی شبروی یعنی ایوانا تایبو چند جوین چید کن جوین ایوان روز بروز محقق نبودن اینکه تکلیک چه بتدی اگر که ایوانا یعنی لسر حق و عدالت کاربن گوتنا خوب کنه یک وان دولت دنیا زور بوان کارن یعنی از وار یقین کن و جه مثلا ایدری بزیده تر اساس مثلا پرسکره که کرده گره با واقعی صافی بکن آنا مثلا آنا دا بیله قسم پیاده کوسا امریکا سلاح دایوان سخنتیا مزن او خویاد که یعنی جه سخنتیا اقتدار سوریه daha گرانتره و نبی چما چونکی سوریه مینا گفت که برای که سیفدین گو خودش به راضی بگویه نبی خودین نه یعنی چه خودی بجه را برونه یعنی اگر که روسیا و ایران ایرو تعلیمات کی بده سوریه حافظ اسد لو بشار اسد ده به خدا بسکنه او نت شک داره فقط وان سلاح گران که امریکا هانی داده دیوان درس وان کرد که پیاده دیوان خودین ناسا و ناسا رو اشتبین سری مملکت امرزانی امریکا معلوم دخواست کوریدور کی بده به پیادی پیگی و یا طبی مثلا انرژی پر بیت خبر داد به انرژی کی مزن دوان در دوره دایت خوازی به انرژی کنترل که خود نیله
فقط مرو انسان اگر نکه قربانا منفعات دنیای بنی عرضه جی رزق کی مزن تهدای رسول اکرم علیه الصلاة والسلام ده حدیث که خود بنی عرضه در رزق خود بگرن انسان او رو فهم نکرده نون رو فهم کن که زنگینی یا دنیای اساس بنی عرضه ده های مجتونه وانا حساب وان زنگینیات کنه عجیبا همی بچه هوایی اوی انرژی بکنه بنی کنترل خود ویجا وان هر سه لیدری که اول ایران بین جمعه هر سه جی حقوق وان کرده ببراهیه نا محابت جمهوریتی آ کرده که نهمه ها چه بو زانن که روسیه حقیقت به وقتی کر لویات خراب کرد برای رو پوتین جبر وی روز عذر بخوازه و دسته که بده کردستان عراقی سفی رازی که حقیقتا خدا بده که انشالله ایران دوان نزادا سوا مسئله سیاسی جان جاند بین اشته افندم گنج کردا ایدام کر فلان بیوان یعنی انسان نجارت دنیای ام ساده بکن برا فکر خو بیشن یعنی نبیشن اویا قارچی اسلام یا امی بیا یوخ بک فلان بیوان و تاثیر دستر انسان دین انسان اسلامی تستار کنه چون ناوی ویجی جمهوریت اسلامیه دوی داره دبر پاری کی و ساین کی مرحمت به تفگره و تدی ویجی وقتا وی 25 ایلونا پارین دا قرارا مسجد برزانی که رفراندوم شکل ویجی اپی خواه جمله که برال خواه کلن یعنی اگر که وی پرسکره که کرد واد حل نبه وانت شدین حل بمیجی دیسا نخوشی دوام که یعنی ترکیه یعنی سر و کمار ما حقیقتا بغیرت و دایم جبون آشتی و باشتی جنیت و ویهیه از یقین کم زمان که نیز داویدی سر سرت و پرسکره که کرد بسکنه یعنی اویا حل بکن اوه سوریای مینامو گود مینه چه یعنی امریکا و انگلتره و اشترا بیجم فرانسا اوانش خجار که حقوقی ما وان تبافتنه بیل سباتنه وان دورا دگرن مادام نیت و شخوا شر بکن هرن شخوا لشرو پساری خواه شر بکن شما تین لوا دارا شهری ما بسر و دخلات کن طبی مملکتی بی خودی تشاب که یعنی حیله خول وان دورا چید کن وان دورا سیتی عبد کن اما زراروی انسانی ما دبینه از جوین هیوی دارم بله مثلا من بیچه که نفساندیه و مثلا ترکیه و ایران جی یعنی دسر مثلا آبوری در جنیزی هبون محتاجی هبن شو بله راستی بو سه جار وان اتکیلی ایران تنجم هبود دو جارا لوانی ها تنجم هم جار کل تبریزی او جار تبریزی از نچوم فقط هر دو جار وانی از چوم روز به روز جمهوریت ترکیه و جمهوریت اسلامی ایرانی daha ziyadettir hevnast ke roj bi roj hinkî dengê wan çehbûdû û ez yaxîn dikim mîna ku em dibên Şîî Sunî filan bi wan dewlet ez neyaxînim yanî taqir mişî wan tiştê ewa be çünkü Rêsê Cumhuriyê me eman jê re bêjin başkan dibê çi lêra başkanê me da dibe ez ne Sunî me ne Şîî me dibe ez Müslümanim İran jî eger karibe di siyaseta xwe da evî terzê hanê bîne cî û ez yaxîn dikim însanekî bi xîret wekî Putin zamanı kinizde inşallah bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yani hatta kim gavunur servi küfrede ve gafleti da çünkü naha Rusya peyven haft devleti evi Asya ülkeleri ve işte o alema İslami ve işte Ali ev çiğrat bejin Ali Hırvatistan'ı o hükümet çi bu navaki jmaradı bu Ali Bulgarwan goçe bana göre bu hava ki yaktiya xaçekin u ija tebje karşı ve Amerika ve Avrupa seri xwarakin em hatta kin gadben tesira bana da bana pır bir baktın yani tadaymasın devletin Kafkas böyle Kafkas özellikle bana göre yaktiya xaçekin yani ne mandiş derse bir Amerika'ya mı حتی کی گوان در دو کلاب خون چکی صافیش نکن. کام مثلا هفته ایلونج که کی سیفدین جیب پرسن دوره می بحثا یمنی بکن داویا و قسمی اول دا که کی سیفدین دنگه متیته؟ نهاتی مبرایم. هفته ایلونه چه امبیجن هیوی تکرن دسر مثلا ایدلی بیده کو به شروع پفچون اف مثلا به حل کرن. براستی
Hulusi Akar sê roberê beyanata got ji bo xatirê ku Îdlibê xwe nêrijandin ji bo xatirê ku gelê Îdlibê li wir koçber nebin ji wir dernekevin ji tesê me çê tê em ê bikin vê beyanatê da îro serê sibê li ser malperê mevê xwandi Türkiye Hayat-ı Tahrir-i Şam xiste lîsteya a terora yani gote Hayat-ı Tahrir-i Şam berdevama Cephet-ı Nusra'yı, Cephet-ı Nusra'cı devama El-Kaide. Yani İran serisi ve ev beyanat ji tarafı Türkiye hattaydı. İca emve dibinen ki Türkiye ji bo xatirê ki ew Rusya lehev bikin, ew İran lehev bikin o ji bo xatirê ki gelê İdlibê neyên kuştin koçber nebin ji testî wî çê bê ew ê bike. Ji bo çê çünkü ev gelê han ki koçber bibin ev ê tehdê li Türkiye bêkirin ev yek. Yani van insana ev ê berê xwe bidin Türkiye ev ê daxilê adê Türkiye bin ev ê Türkiye van insana xwedî bike ev ê Türkiye van insana gerekî koçê yani çadırê wan çê bike malê wan çê bike malum pêşiya zivistan yani zivistan ev ê teke tengasî yani çi xasî van insana di malê xwe de bir Türkiye o xasî pişta wê rehet e. Hafte îlonê ev ê çêbe hafte îlonê tiştekî me fêm kiriye Türkiye ji bo xatirê ku Amerîka nekeb Îdlibê ji bo xatirê ku ev gelê han koçber nebin ew Rusya wê li hev bikin. Yani belkî hinek ser internetê ser ajansa dibêjin işte wê Esad teke wê wiha bike lê baweriya me pê tune ku wê Esad li wir qatemî mezin bikin. Beriya vê heftekî heş roberê qadeta Pravda bû pevneyarîş bibse li wir yekî cîgir dexist holê got yani ê Rusya got vay cîgerê ê Rusya beyanat dide ku ew ê li Îdlibê senaryo hazir kirine işte vay xwedêkiravî ew ê leşkerê Esed ew ê bombayê kimyevî bavîje û ew ê insana di wê hevê de bê kuştin û ji bo xatirê ku li ser rûyê erdê işte ev devletê dinê ev welatê dinê Esed rexne bikin ew ê senaryo hazir kirin ew ê çê bikin cêwê hazir dikin heta beriya vê çaroberê hat daxiyanek hat nîşandan got li Îdlibê işte hinek zarok hatin revandin ji bo xatirê ku di vê senaryo da bê bi cîvê kirin. Belê. Ev tiştiyên jî hat gotin. Tabii lazım be yani îro li Sûriye herbekî qirêj heye li Sûriyekî herbekî hîle heye yani bala xwe didin vat insanê ku li ber televizyonê li ber qamera ku tê kuştin xwedêgiravî way can didin dimirin paş re di ro sê roj şûne derdkevin ku va insana senaryo kirine hîle kirine ji bo xatirê ku me bixapînin işte celba me bikişînin li ser Sûriye way îşeka Sûriye çê dibe gelo ji bo xatirê ku em Sûriye binêrin û dilê me bişewte hîle kirin me tabii gerek Müslüman hadis edibi yani Peygamber edibi Müslüman diyecek du deva yani nay geskirin yani em hile em caraki pey xapiyan lazım ki carado da em nay pey xapandın. Mamoste sevalek kurtayı pırsım kurtayı cevabımı bidin xeyra xo mesela ku Türkiye Hayat-ı Tahrir-i Şam xistiye liseye terör rexsinek terörri من خبره وینها خوند یعنی پشتی کو بیانات تا من دی اینترنت دا خوند تی چه معنی؟ yani تی معنی اوی ترکیه و روسیا اوی به هفره تکیلی بکن yani اوی به هفره hareket بکن çünkü yani Türkiye İdlib'e teslimi ve nake bavaki rahat yani Türkiye teslimi ve nake اوی به هفره تکیلی çünkü Türkiye 12 hev bir gözleme bir rasatkhane Türkiye heye de Nava Suriye. Tabii elbette askeri Türkiye'nin işte hani per etkili Türkiye nahal vandra hele yani nahilen ki Esed ve dere bomba servan bibarine ve çeşit nahile ere ku yek beje Esed de İdlib'e bomya kimyevi baradiye brasi az ve çe bavar nakim ha debe ki Esed bomba le servan insana bibarine az çe bavar dikim ama bomya kimyevi az bavar nakim ki braşinde ama Türkiye ve şertte daye ber Putin debe gele İdlib'e bıra koçber nebin bıra
پریشان نبن جور در نکبن وەک وەگوت حیات التحرر الشام هونو بێژن تەرۆریستەتی وامیجی خست تەرۆریستەتی ئەژی بچاوێ وە لێ مەسئلەی دەنێرم ئەما بەس حیات التحرر الشام شتێک ئەوکەی پوتین گوت کارو بەرێ دەرێ سووریە پوتین گوت گۆ لازم بکە حیات التحرر الشام خۆ فەسح بکە یعنی خۆ ئیبتال بکە جور دەکەوێ ئەڤژی ئەنجاق پەیوا تورکیا چێ دەبێ یعنی تورکیا سەر بسەکەرە ئەوێ حیات التحرر الشام خۆ فەسح بکە کە تورکیا سەر نەسەکنە بێت چی هەنابێ بەس ئەمریکا ji bo xatirê ku karibe tekeve îdlibê ew ê li ser navê hinekê din jî bi çi havê be ew ê hinek rakin çekê xwe xwedêgiravî ew ê tekoşînê bikin xwedêgiravî ew ê dengê xwe bilind bikin ama bes em vê çiyan ji bîr ve nekin ha kî bi silahê kî dengê xwe bilind ke ew ê biya wî însanî han bike yani li serî de em vê çi dibêjin em niha jî dibêjin îro kîreke silahê Amerîka kîreke silahê Suudi Arabistan kîreke silahê Bahreyn ew ê bi devê wan îşê xwe bimeşîne bala xwe bidê îro li Sûriyê kî serê xwe radike ê dinê tekfîr dike ê dinê dibe ji êdê dibe kafir ji bo çê çûkî bi devê Suudi Arabistan bi silahê wî îş dike Suudi Arabistan Selefî ye Suudi Arabistan Wehabî ye em bala xwe didê yani Wehabî temamê ümmetê tekfîr dike kesî ji xwe pê kesî qebûl nake yani çê örgüt çê em bala xwe didinê li Sûriyê serê xwe rakirine sê hevatine cem hevdû ê kêleka xwe tekfîr dikin ji wan dibêjin kafirin namusa we helal tiştê ecêb dibêjin yani îro tiştek em dibîsin em nekan têdon bêjin ha tiştê pir ecêb tê gotin li Sûriyê û tiştê pir ecêb tê kirin jî bi rastî ya Xwedê Teala aqil kî bide ev gelê ê Sûriyê van însanê ku ji derve hatine xwedêgiravî bi navê tekoşînê bi navê azadiyê wan însan ji nav xwe derxin yani van însana ji nav xwe derxin îş naxerfe jê bij birayê xwe بەریا کام وەڕێ بکەن مامۆستا مەسەلا یەمەنی ژێز ژوە بپرسم یەمەنێ نها چ دقەومە یەمەن وەک ئەم بێژن سووریە پڕ زێدە سەرێ نایە خەبەردان پڕ زێدە هاوی گومانە قەمۆیە ژێتنە ینی ئەم دزانن وێ دەرقەتلیام هەنە لێبەلێ ڕەنگێ یەمەنێ نها چییە ئەم چەند گوتنا سەروێژی خەبەر بدن ئەمێ هەر نابەرێ یەمەن yani bi rastî ê ku niha em dibên xûsî ev qewmê xûsî bi eslê xwe Zeydî ne yani Zeydî mezhebê Şiayê bes pir nêzî Şafî mezhebî yani heta me elima godarî kir dibê li Yemenê tabii bedek herb dikeve dibê li Yemenê medrese ê Şafî û medrese ê Zeydî li ber hevin heta dibê pir cana seydaywan ders didin mesela سیدای زیدی درسی دادن اش فقیه شافی و سیدای شافی فقیه درسی دادن فقیه زیدیه یعنی تعلیمه وان نیزی هبه پر نیزی هبه یعنی که وقتی تولید نری حتی دبی یکی که و حرمین ناس نکه اوی بیجی قیوانه که شافی یا جایوکش بیجی قیوان زیدی نه دبی هوی ده نیزی هبه اجبو خاطری که زیدی شعینه خواه باریکی جی نیزی ایرانی دبیدن Suudi Arabistan ji bo xatirê ku İran ney welatê Arabistanê li welatê Arabistanê cî negire kî destegîrê İranê bike kî destegîrê Şiayê bike yani dixwaze serêkî şev qut bike yani bala xwe bidine îro di hefsê Suudi Arabistan bi xwe bi hezar alim hene kes xelavan însana han nake yani ama em bibêjin li Yemenê çi dibe li Yemenê îro xûsiya براستی yani serê xwe ber Suudi Arabistan rakirine ama Suudi Arabistan ne bi serê xwe tirê Birleşik Arap Emirlikleri û Bahreyn û Suudi Arabistan van her sê çar welata heta cana dibên Misr jî alî wan dike bi teyarê xwe bi rekişê xwe van sê çar hev welatê mezin bi teyarê xwe bi eskerê xwe li ser Yemenê bomba diparînin gule diparînin yek a du doya jî ji bo xatirê ku milletê ê Yemenê aboriyan qut bibe xûna wan tabicete bêz û wakirin û êdî nikarbin tekoşînê li hember zalimê Suud bikin wan ji birçîna ji aboriya wan qut dikin yani bala xwe bidinê îro em sanki vê tiştê hin rexne dikin rastî îro teada ku li gelê Sûriye tê kirin ji terefê Esed li ser televizyonê Tirkiye pir tê ziman kirin pir tê qal kirin bes aynî zalim
لسعودی عربستان هیه مال يعني مال سعودي عربستان ظلما كل يمن او كل وكي دني دكن لتو جناي كرن اما بس كس قلا وناك يعني دبن işte يمن تشكيت قوم اما كيت ك sanki haşa milliyete xudetalar sırma bu madbarine kes ve çtihan nayne zaman kes qala zulma Suudi Arabistan nake bu çe xatı bu xatı çe qalnakın çünkü İro Suudi Arabistan Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri İro vana be perexwe لسر آبوریا ترکیه پر قوتان هی یعنی ایرو سیاست ناز ترکیه خودی گراوین یا جیوان تلدونه ترکیه دبی که ام قالا ظلما سعودی عربستان بکن و سعودی عربستان لسر آبوریا ما و امبارگون دیده و امریکا می iş بکن yani لسر آبوریا ترکیه سعودی عربستان تک yani tesirayf پر هیه گرگ امویجی زان بن yani بله خدای جرازی به امی اینجا استودیوی خبر بدن پشتی نابر امی دیسا سوالک شو پرسن ماموسه ایوپانکایا چند دقیقه وقتی ممایه سریع من چاره سریع چوا لازمه بدیتن سعودی عربستان شوار امریکا دوست بینه امریکا جیت شتی کو ایرول سوریه دکه و لگرک دولتین اسلامی کو گاوا کیسا خود بینه دکه سعودی عربستان لوی در چود خوازه بکه چاره سریع چوا لازمه جیر که کم نا جناب بین امریکا جناب بین اسرائیل جناب بین انگلیس بیلشیک قراله اوانه اساس که و پیلان پرورای وان یکن هر یک الگورانی که خوب هوا کی امان دولت اسلامی لیدری وان و اشاره بیشم سیاست مداری وان فلان خواه گرید دنیانی نه مثلا سعودی عربستان چوا تمزد کی وان قرالی وان به امریکا و گرید آینه یعنی حکومت یمنی جیتشکی بنظری بیه یعنی دولت کی که ایشه نبا خصافی نکه کسین عقلی ویش در بیه اگر که عقلی وید نباوی دا حقیقتا به استعمال کرن زوب سخنتی ناماده چه نابه فقط گفت عقلش در به اقاس صافی به تشتک پر بالکیشه تدید مایمار من مسئله سی دا اینکه غیرت هات وکیل مسی دو سی حملت وکیلیه ما دوست در نگاه یهودی ها اسرائیل بود بله آبی وانم خواه گریددن ایوجال گوران آوی پلان و پروژه چید که نابه بیاید این کار انسانی خواهی داره کتی انسانی خو آنجا به کلتور آوی اینان جاوی و به عدالت آوی و حقیقتا گورانی عرف و عادتی ویت بیدی داره کرنه مثلا بیشن زیدی آلوی داره خوازش خوال گورانی اینان جا خو بینسته خو اداره کرن کاش بوناش چه اون داره تعداد واند کن یعنی معلوم سعودی جی ایران زفت ترسه تبی چما تدی رحمه خود المری حاضر بلوی به خمینی رحمتی گوتنه کی در حق او که دا بگاوا که هم گیج بو پرش مرا خوش دهات دگو حیره ود بین ام دست زاجید کن گره بری و نهار دست قرال سعودی جی کن چونکی امت پترول امت هد فروشت دوان گاورا yani جبیان مستر دزیک دریه جبر که yani مذاکرنا نیرینا ایران لسعودی بیا وایه وانایش خو زاوری وانت خطه فقط جبونی که یکیتیا عالم اسلام چه به مینا که بدی و زمان جی دوی بحثی دا مزگینه که خوش دا امت محمد زمان کی نیز دا اختیار سعودی و اشترا بیشم سیسی و اشترا بیشم بیرشک عرب امریکلری اوانا یادکش بین اوانا قارشی اوی دنگی هان اوی بای هان اوی انرژی هان اندی دایمش نابن یعنی پشتی خرابو انشالله باشه زیده تر خرابو فقط امود کن که اف خرابون نرا جیکی مینا سعودی نرا جیکی مینا اشترا بیشم بیرشک عرب امریکلری یا یمن اما چما مال خانی خوب سری خدا خراب کن يعني حتى چند سال بره چیزکیا سعودی اوقا خطا صور نیم بوجی يعني مثلا وان دمی داوی دا قطر داهی خستن هدف خو و اواکی اشکره امریکا رد بین شو دوستی می يعني امریکا هم دور هم دنیای نه حتی بیان چند سال پاشین نهاد عالم اسلام دا وسا هشیاری کی مثلا تنبون مزکن ایش گراند به مثلا تشکیلات اسلامی امیر سروکتیات کرده سه ترکیایی و تشکیل غریبه یعنی يعني في دو سالي حتى تركيا الوضع اداره بكد
دوید سایدا بچاوی چکن گره یکی تیکی عالم اسلامی چه چونکی ملت پرمز داری بهش در دیوان خون خارو وان ظالما و وان خدین ناسه یعنی هم دوید انشاءالله دوایا ظالما نیزه یعنی و دوی بحثه دا رئیس جمهوری مجی خبات که غیرت که و پر دولت دنیا جی غیرت کنه مثلا دوی سخنتیان دا جیکی مینا خاطر 15 میلیارد دلار یا ترم بریوینه دا ترکیه وانا تشي مازن يعني عالم اسلامي بهاوا کی تکلیف بابر چید که و جیکی مینا مکو مدینی جی ام حتی کینگ آمد سوام خلالا دا بیرن یعنی براش خود ادب خدا بسکنن و برا خود ندن پیش عالم اسلامی جیکی مینا کعبه مکرم خدا سبحانه و تعالی دایه عالم اسلامی سال جار کیلو توپ دبه دنیا کی پر مال ملک دوه جبونی کو هرن سلاح امریکا سلاح امریکا و اشترا بهم دکوت زیر داد استواب که باج وی بیادبی اندی خدا سبحانه و تعالی قبول نکنه ما تحمل کش به ظلمان رایانی. بله. خود جورازی به مهر نابره کی تماشاوان هیجا پشتی نابره امید سبب دوره بن. محبوبا چای محبت دندکه روژه و سیاست دیبیس که دن بردوام بکه. تماشاوان هیجا جارکتن ام پیشبری ونه برنامه روژه و سیاست دومه نهال سر ختامه یحیی توران هیه حقوق ناس یحیی خیر هاتن ماموسته یحیی خود جورازی به مسئله یک عفوی هیه ترکیه دمک دریجتی خبردان راستی چابکانیا وی مسئله جی مهپیه بریا هلبجارتنا 2018 یا امبیجن گشتی دهات خبردان پشتی هلبجارتنه جارکتن هات روجوی به آوایی که حقوقی ام دخوازن و مسئله بنیرن مهپه چه دخوازه جبو کی عفوی دخوازه ev afu çıxa ihtiyacı Türkiye'ye yani van mesela belki çen sual serevatın bele yusa be kurtayı em van suala cevap sinin cevabı on. Beli. Brasti destbeke de li Türkiye li ser mesele adaleti gelek persgirek hani kare mahkema bari li ser wana gelki girane و جخوا محکمه هاو حق دوسیا درد کرد زندان تجا انسان بونه ده قوشه که ده اگر ده انسان لازم که هبه سه انسان تدهنه شبر بینا ایجاری سبب بینا جی دبین مثلا عفو لازم که در کرده و هم جی هناك محكوم هنه ابو يك جوانا جاب على الدين تشاقجي وهناك هذالي ويناهن ما با براستي بعول سريد شخوت بو فانا بيتر عفو دركبو دبيرجي دبي هناك انساني قد محكم حبسادن ابنا محكومه قدرين بي وكو يكي بي ام بيجن بي حمدي اب سوج كرني وكتنا حبسا بهواكي هم باري محكمه هم جي انسان ده حبساد ايرو قالك انسان بهزار انسان حبسادنه جبرق هما بلا حبكي ده حبساد هنكي كيم بفن امولو بيجن بنا مهبت بي بلا جبو بنا بي ام عفويت خوازن فقط انها براستي هجر عفو كدر كذا قالك عفو عمومي به عاولت قالك ولو به او شغاق تبيجنا بلا عفو عمومي به او شارجي دولات قالك اول سوجي الهمبر وي هاتني كرين قالك وانا عفوك لورا سوج الهمبر كي هاتب كرين حقي عفويجي دسوينا ديه وكان امي بيجن هجر انسانك هاتب كشتن حقي عفوي قالك لازم قيد دست خديه مالباتا مقتولي دي هاتب كشتن قالك لازم قيد دست وانا دبايا وان اف حقي عفوي بكاربانيايا فقط اف ايرو لتركيا وشغال بحثا عفوي تيكرن بهتر جبو انساني دزيكرنه جبو انساني خلق خافاندنه وجبو بان هوانا و عفو تيدر خستن
إيجاش براولو عفوي كتين درخستن جي وجداني إنسانا رحت ناكن وعدالة في هواي بجناية ومقدوريت جي هولي ناي راكرين لو رأيلو أم دبيجين كو مقدوري بيستو حاجتي سباتي هنا نولو بلي جبو فان إنسانانا تشتك ناي فكراندن وجبو فانا تشتك ناي عفوا ناي درخستن إنسان خابان دبن بتأكيد بيت dolandırıcılık أمي بيجن وياخد أمي بيجن بزوري هرج إنسانا استندنه غصب كرنه غصب سوجي غصبي كرنه ياجي دزي كرنه وفان إنسانانا دبي من عفوه درخينن فقط إنساني أمي بيجن جبر باوريا خواه كتنا حبسي جبر دعوة إسلامي كتنا حبسي بوفان إنسانات تشتك ناي فكراندن بقلبنا همجي إنسانك يجيرو أمي بيجن بحبس خانات نخوشي كتنه بوفانا جي السر تشتكي ناي فكراندن و لبلي وكيدن چه سوجيك هاي دبيمي عفوان درخينن بياخد دبيجين كو بلا هنك جزائي فانا هنك درباس كربن بلا إيماي لدربه في حبسا خو ببهرينن وياخد أمي بيجن بلا هرن إمزا باويجن بوان إمزا دبي بلا جزائي خو ببهرينن أفجي تكلفة حكومت براستي يعني يعني جبني ده شخوا تكلفة مهبي قبول ناكه لغوركو ام دزان الحكومت وهذا في ام قسمه كي جبوكو حبسنك فالا ببن ام وان جزاي خو برال دربا بكشينن حكومت خباتك وهذا يبتخمينا من لغور ام تعقيب بلي بهتر هاجر قبول كرن بلكي نجبو تمامي سوجاجي جاردي او دبيجن بلا بسوجي لهمبر دولتي بيكرن بلا او ناجي استثناء به ويا هوتا سوجني امي بيجن وكيدني هناك سوج بلا جي استثناء به اي دني دبي بلا وقوتي هاجر حكومت جي قبول بك بهواي بلكي قبول بك بيجي امي بيجن ايرو هاجر هناك انسان كي هناك بزايق حبسي بهار تبي اي ما يبلا للدربه بفرينه لهما ام بيجن مادام قويولو بده او شام ام بيجن ايرو انسانك جزيدي هاجر مؤبد جزائي مؤبد خاربه وجبر في مؤبد يجي هاجر 100 ساعه حبسي ما به يقرك ابناجي الجو بيناجي هناك تشبه فكر عندن امي بيجن بلا او انساناجي هاجر حبسي هندري 20 ساعه تسوجني دي نكر جزائي ويني ديسبليني امي بيجن تنبه او انسان حالي وينا تحبسيت جي باش درباس بو بك تركي جرد بين اي حال وشغاقي اي حالي وي انساني هبه وشغاقي امي بيجن كريك جبوان انسانانا جي تشتك بيسكراندن ابي انسانانا جزائي ماهي بلا اوجي الدربه بفرينن هكر ام فكرام هكر هو بخواز قد في مساله عفويده بياخد امي بيجن داخستنا جزاده هكر داخستنا انفاذه هكر عدالتي بخوازن تأسيس بكين او شا جرك جي حر كثير جرك عمومي به اف عفو كرين بياخد اف داخستنا انفاذي بياخد داخستنا جزايا جرك جي حر كثير به نقد جهين كار بيج بلا ولو به جهين كيدر ولو به او شاغي وكفي لنا بين انسانا دچينابه وجاردي نحقي وبي ميداني بله مالا بابا خود جوازی به که کیه توران سرچواره جارکتن ام به سیفتین گندوز را با آخوان سر مسئله مامسته دنگه متی و دسر مسئله عفوی مهپه آوایی که سر اصرار دکه یعنی ایله اوی عفو داره و یحیی توران جی گهداری کرد دو جهت هي سر مسئله یک
حبسه Türkiye edi tecebune hatta vekil Yahya Turango او جيكو دي حب لازم لبمينن سي حب لدمينن يعني اف دولولو قرانه كود بيجن تجبون تشتكي جالك ام بيجن بروبلمك مزنه اوي جهه الحكومه دنيره جهتك تنجي هي او جي وكيكو ماموسته هاني سر زمان مغدوريته يعني مغدوريته ام بيجن كسد حفصه دنه جوان هر دو عالیه جی کم لیبن هرن ونچال مثلا تکلیفا مهپی دن هرن. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلاوی خو جوان برای خو ایسا 27 سال لوند حسیدن که بسناوی اسلامی کتن حسی که به کمپاس چتای کتن حسی سلاوی خو جوان برای خو یوسفی دشینن. اول سلاوی خو دست بکن ان شاء الله. بله. مسألة مهبك أم أو دسبي بكن جبو خاطرك مسألة مهبي أم فين بكن أم تشاركك كل ما نجيب بيشن حشا جامعتي دبي بري دكتورة كل جندات جريان يا بحسبة لسه بشتا حسبة سوار دبون لجندات جريان يا جي لسه بشتا كراس سوار دبون بجند جندات جريان اشتا خاكي تداوي دكرن بدلاوي تشتا جوان سندن كمان قلت كي يكي جندي لوان راستي جي دكتور بي أبي جندي دبي ولا دكتور حاشا نجفي كرتا بنا متنارس نذكر بي بايش دكتور دبي طبي دكتور جي اف بي جرانتي اذا اوجي وهاب برسف دبيت الاشي خديم ذكا كرا ناسكر بله يعني براسي ام المهبه دنهرن مهبه انساني كوجي طرف رژیم کمالیست مقدور بونه و نابینه بالا خو بدون وان انسان 27 ساله وان قضیت حفظیدنه دنگو آوازه خو حتی جوانتی بلند کن بس کس دنگی وان انسان نابیسه مهبه دنگی کید بهیسه ایکو تریاک دفروشن ناو خلقه مالا خلقه تشوتینن مهبه دنگی وان دبیسه مهبه دنگی کید بهیسه ایکو فایده دکن تفجیتی دکن دستاوین مالی خلقه دستاوین اموز خلقه مهبه دنگی وان دبیسه مهبه دنگی کید بهیسه میرک پنجی جاری 6 جاری حفظه که دزیه کریه دمال خلقه تشکینه اشتیه ایدی پولیسا دیتی که میکا تشنه میکنه کده وانت حفظه ایده artık cezal وان گرند به 10 سال 15 سال مهبه دنگی وان انسان آده بهیسه مهبه دنگی انسان مظلوم و مستضعف نبهیسه مهبه چه ده که جبو خاطر که اف و خواسته که خواه قلفه کیله بلفینه ادبی افندم ده هندر ده ایدی جی نمایه یعنی که هن انسان خودی انصاف بنا که هن انسان خودی ناموس بنا روکی و دنگی یوسفی اوی باطنه گهیوه و ده قلوام کرده ve çiçek be ne insani ne yani çiçek mehbet beje ne insaniye ha bu خاطر جيلا حكومتي ومستجيلا حكومتي ذا مسألة شوية يعني قبولناك وهاتي أخويا كرن أري أفريقيا عمومي أري حكومتي يعني دبيكي أزي أفريقي عمومي دخم إبراهيم يعني وان إنساني مثلا إيرو من نفسك يخوض براسي از پر پیدل شوات بو نوی فاطمه خراب دکتر رحمه خود لیبه و پیرکا بالا خو بده یعنی تشتکی وها دولت وان ایثار رحمه نکه لکی رحمه دکه جبو خاطر که مش مسئله فهم بکن و پیرکا 16 سالی بیه دلیل خصوصی یکی و به هر زوجینه به هر زوجینه جبو خاطر که چک 16 سالی زوجی دولت لی محکمه وکیلی محکمه 9 سال devam kiriye 9 سال şun da ki pilaka idi biye 26 سالی mezun bir artık محکمه قرار دایا که ظلمه و 8 سال و 6 ماه تک حبسه بله جزا و تبرین و امریکا کتیه حبسه پیرک جبو خاطر که ظلمه و حبسه ده او 10000 کی خاطر میمانه جکربا و تشتهان çünkü yasa dibe ki yani o zina kiriye و çeki kabahatık mezun kiriye yasa ve pilaka de nabila 3 sala jkerba dimre منر devlet van insana rahmi nake بله yani gerek ama tiştihan bibinin ha van insanı köje tarafı yas devleti çep köje tarafı Avrupa hattıyla serme daim zore ama ilo 4000 insan de ve havede ilo tarafı ve yasa ketne hafse ana 4000 insan de ve havede hafse dene
جبو خاطر وقتك او دوجين بيدكي وان جو حجدتاي بجوتر دابت وان قبحات بينه وان خا حفصه دابت وان انسان رحميناك دابت او انسانك السرناوي انسان كتي حفصه لوان رحميناك دابت لكي رحميدك دابت تشتاي رحميدك دماچل خسري انسان كجن لوان رحميدك كترياك دفروشن خلقه لوان رحميدك بابو في رحمه قبول ناكر بله prensip olarak insanlık mağdur o mustazaf که استفاده نکن و انسان اوه مش طبيعي قلف الذين افادم اشتاد به وايد حاصل جابيه شونا ده حدا انسان واي بابو افيا بهانيه كتو خدي عدالت وخدي مافاي يلو دنگي با انسان البرجا برند به لا دنگي ما تكم گهوا وبراكي وجداني و تجيب غريادي بله چاوا با انسان و گوتي افادم بالا خو بده في انسان زوجيه لو ارفع عدالتي زوجيه تشتكي تقابعتنا بس نلقور أوروباية دبي وزينة كده وميريك تخا حفصة أبي هوا دمره لازم كعود دبت خراس بك دبت خراس كربيف كرك جوان إنسان عفو بخازه يعني كرك دبلا جوان إنسان عفو بخازه أما إيلو أم كتنا تشارك كوا خراب أم بالا خدري أم دبي برا دبت جوان إنسان عفو بك يعني دماغي خراب شيء بيه أبراسي كرك حكومتي كوان إنسان نفر هيلنا حكومتي نكرنا كهيت طوفان حكومتي رنبي قالك حكومتي روكي بري روكي الشيخ بتسريخه وفان إنسان دنجيوان تيخو كيخه وفان إنسان ريكي جوان ببينه بله كوان إنسان بجن مافيخه أو برتشتا بدرس أو راس ببي إن شاء الله خدای جوارازی به که سیف الدین مالا و آبا أبطبه شفاش خدي جوالدي إبراهيم من استودیو وگرن و کی چند خیمه مایه و مستعی فانقایا شحقت هم بیانات یحیی توران هم جی بیانات که سیف الدین يعني التركي يحتاجك بعفو هي يعني عفو كم ديفيجن سوجدار عفو بكن نبوي عفو يعني نافي عفو قاوي كو يكيش حفصه درخن بعفو يدوي درخن لبل معذوريتك هي ده حبسادا وكيكو اف ميناكا كو كي سيفتينغو اف قانونا باراستنا مالباتي عائله كورما قانونو تدید بنوی اویدا بیرک چما 16 سال 17 سالی زوجی دردکی به درمان حقیقتا بله يعني از یقین دکم ان شاء الله يا الله يفتح به سالانو و به ملت وکیلی سربیا اینکی مجادله بکن قانونی بشین که بگورن وانا قانون کفرینه وانا قانون ظلمینه تعداینه يعني إذاعة ويناي كرني حتى وانا هف حلال دكن دولة مسالته مربوطة به يعني ويروجه من نفسان مقول يعني دائلة كده ميري بيلا قوة بأفكاد أجر كل هواتن حق دولة تنادي الاستيعان مزكة كلام دنجي خب بلا مكان ظلمة كي مازنها إجا تشابا دنيا إذا دبي القوارين 10 مليون إنسان حبسي دانا مالسف 10 مليون لأمريكا حبسي دانا مليون أكينا وفشيان حبسي دايا قبل كنت في أوراني مزاد كي تركيا نورمال ده أميجن 120 إنسان هزار إنسان تحفظه دابانا بقول نفوساوي معقول داتنا ديتن قرش أوجي معقول نكمانية دولتية يعني دولت قبل إنسان خوي بغيرته بشرفه بدقره بعقله بإيمانه أدم مزنكه يعني نتشارجي دردخو دزيجي دكو تشخاليجي دردخو أبانا كمانية دولتنا يعني وتنداش تقابل بقيمته بدقر نبا مالسا ما تشخلو تترتنا سريتا يعني جا جبروي از بهم يعني یک الچی دولت هاشی قامر بذكر قول نفوس وان تقا انسان وان تحفظانه يعني تقا انسان بكير تقا انسان حقيقة يعني قلاج وبأدب وقفزة واشترى بيشم دزو بزلك يتشمشتكي اما كماني دولتنا دولت طبي لازمه كماني خصوصي اما بخصوص دوام مسألة سياسي دا كوكي وانا فكر مسألة حتى دو بير هنا دولت عمل دو تركو أتاترك دشون بايم أجبار من دو تارم يعني مهابا أنها بهواكي خباق بارتي وقريدا بالطرز مهابا في دولت تسوقي دارا كنك تورك تمالا مخرا كرت أنت شالكي نو درخست يعني أما سيستم أنو كقوري جويارة حقيقة لغور وجدان وإيمان وعقل gerçekten afwi ki amumi lazım her vaki gaf ki beri
خودی جالب که سیف الدین جخم دلی مرحت کرد هم بعصبان یوسفیا کرد بیاسه بلخ ده حفصه دانه وان 3-4 انسانی کش خواج بونه خودی بریزا آیلا خو زوجینات حفصه دانه وان ظلم مزن دورتی دا و تی افند مسئولیم مینا وان انسانی کو عادی سویست کن جوانات عفی دردخی یعنی بیا نیشی گوتنا مهپیه گره که مجلس بیا خودی در کبه یعنی ایجا تبی وکیل مکیل مجی مقابل کتشنه انقری maalesef yani nizam çavat belki deri av kit xum pera serxoşt ve çavat yani milleti memleket bir vetkin yani ama gere em dengi xabilim kin hem jibuna bir mesele aile hem jibuna bir mesele siyasi hem jibuna avan hakikaten kısmeki insanı kusa kadar sıkıntıyatı serivan lazım ben de afiyene fakat ne afeki ava bir cinçku boncuk efendim jibuna viya yani bu işe mesela katilci baksus en azından gerek belge ki karşı taraf bilir ki yani rızavi bir afiye ve hakikate katile ki afi ki Xuda subhanahu ve taala katla bir halal kiriye hafsile bir terörü xudi kirte ve çavsor kiriye tümini barana ve milletedi bu biser de hena forsa evci tişkiz ede yani. Teklifa ku MHP ki carna de kurume devleti da em dibinin dve haber dve gava ku em bejin le zaningeh ki yad kurume ki em bejin müdüre ki lazım be ya ji karkere ki lazım be henek şarta dedin dven em filan özellikle ku hebben filan şarta ku bineci em yudigrin ica henek şarta da khane ku nav edi belitkin yani ev falan kes vere yani usa ica MHP usad bej yani Afrika vaha ku viyatek ve beri ev yani basa lideri çeta ku Alaaddin Çağrıcı dikin mesela Yusufiya yani İro Serok Erdoğan em basa dikin tamam dünyayı embejin İro dengevi sakiriye u ber Amerika rad ve u xoditil alema İslamiyet ke yeki vekavi de civake da peşberi kamerayan ve mesele aniye ser zaman yani insan ne bazı sal 20 sala 5 sür hapse da ne basa 28 sabat ekir. O jamana goda de suda 8000 insan mecketi hapse yani. Evci qabata ki mesela. Qisme ki jvana da hapse da bnexoşina rahmet kirin yani. Qisme ki jvana he de nexoşine giran da وانتینن خسته دستوان کرب شد کن قسمی که جوانا به حبسه دا دیو باوی خوان دا کرن یعنی اف مقدوریت که اول ارته به و اوی MHP هاتیه سر اقتدار رونشتیه و بحثا Alaaddin Çağrıcı که بحثا هنک چته که یعنی اوی عیبه کی جبو حکومت عیبه کی یعنی لگورمن اوسا yani. Durma Alaaddin Çağrıcı want şey güzel ha. Ve gavi devleti maalesef vazife bandana kırını. Ne muant khazid bir devlet haber şu varnaş yani keyfi nebiye yani devlet tarihi kumala mekhala kırtı tadakül kurdakül işi falan bevan kır yani evna alaki temsile yani ne kadar ser şahsi de ve vejin temsilek yani MHP juvnek vazifedar ki devleti bu devleti van cinayet falan bevan pedak yani evci cürme devletine dise yani bel evci dise yani kusuri devletine fakat افکی جبه سیستم نور لازمه مادام سیستم سرکاتیات این مملکت اما افکی کوسا انسان وجدانی دلی پی نیشه نه مثلا میشن وان انسانی که سر مسئله سیاسی کتن حبس زندانا کاوانا بینه بردانی جملتی کیه بیشه واخل منو خوزه بدن نکتانا باشه که درکت خود نوازارو کی خود قرنه بیشو سبیه خودید که یا جی فایده که بید در جیرانی وی انسان کجی انسان که دگر کی دیگه تدی مسئله سی جمهور دبی بزاوجن دبی برا زیادت نفوس هم زیاده ایوان نفوسه کی به 1700 دیگری هر یک جوان بلکی کار به هرم کی سو خوی داره که آقا انسان بقیمت تگرتنه زمان ده فن مثلا با هوا کی قمپاس و اونا هیلا فلان میون کنه حفظه یعنی tabii ادوار da نظام çavada بناچه حکوماتی یعنی her fırsatta emtin zaman rubruji emtin zaman fakat هيك تشي demek miadi ya zamana ki inşallah var şaşiti abi çebin yani mümkün yani irab جوتين ازوار يقينكم umutkum yani mümkün ve garamolet ve sistem hani bidi derbas kını madem tu sistema ki nota ani her havayda خنوب ki yani برید ما پیش مدا مجلس و مسئله و خبردان د مجلس ده
لێ تشتێک و حکوومەتی تێفهم کردن ئەفێک وسا ئەم بێژن بەرفرە یانجی ئەفێک گەنەل کە ئەم دەبێژن گشتی قبول ناکە ینی چونکە دەمێ ئەفێ چون دوێ ینی ساڵی 1970دا 80دا 90دا دوان دەمادا چەند جارە دەرکەتن ئەفۆ اما تندش ولا سياسي عفوا حكومه تخوازن بله افك عمومي دولة حكومت فيها فيها ناخذه لبري افوك وها ام بيجن لوكال كو هناك سري لازم به خبردان اوانا بارد ستي حكومتي دا و ستي ام بيجن سروكتا اردوغان دا لورا وي يعني سر زمان مالا واوا دجو رازيبه مامستا يفان قيا سر شبراتن اما شوان نيجا في هفته جيم هاتن داويا برنامه خو حتى هفته يكتن بمين خير و خوشي دا امانتي خدا